چهارشنبه بخیر بینرین سوشال مدیا ایران بیشتر به برنامه کی تازه و به میزان خواهی هیجا زیا آوزی امی بوارابن موزان زیا آوزی جلتی برهمن دیروتی که بلاتی جنران ایسلاندیه و هر وها جلتی تساکین کردن دیروتی دا براستی برهمی وان هنه و هیجایی وان هنه وانا جنران ایسلاندیه و جلتی تیجی سابونه ورگری سابونه و جلتی جنزی هبردانه سابترینه امی به جارجی به شاعر یا جیوکان من مزن پیرامید و نوی اساسی توفیق حمزه محمود توفیق حمزه امی پیرامید به بیناری خواه بدن ناصرن هستن پیرامید به ناو ادبیات کردی دا به ناو کسی که به ادبیات را مجول بدن و شورتگره دا پیرامید ناز بکن تین آفین لیدی سازی نگو امیرو کردی بازی باسا هنروي باسا نویسوي باسا هلبستوي شعيروي بهجا زيا او جرا امي باسا وان بكن وهما البواد فيجن كك زيا او جي بخيراتي جارك دن برنامه ما برنامه دي ام هيفيد كندي امي بدومينن تبخيراتي سرسراتي هما ام دست بكن بيرامير دست بكن پیرامید کیه لکوبیه زاروکتیاوی و جیانوی چه دوام کردی اما هم جوی و دست بکن کرم کی بله گلک سپاس کن گلک سپاس بله جارا دنیاه همیدارن امی گلک پروگرام دیجی شکن بریا هم دست پروگرام بکن دو دو نقطه اگر که مساعده به یکی رو مسافر حواله کمی گلک جا عزت خان دمر و حوالی به 50 سال زیادتر گرک سال به هم را کار کرد و کوچه داوی کردیه هم راستی گره خمگین بین من انسان اشتفای هیجا وانده کرد برا سری مالبات سری ملت پر صاحبه رحوی شاد بر بله اره والله بلا مناج متوارا آدیان از پیشت دیدن که ناگر قومی خازن وقت شرمزار بکن یعنی تهمت نسر بهشکشی سیده اسمای بهشکشی از ریاض تلویزیون آورا و شرمزار بکن بله من باشی وانا طرف جتا بپرسی یا کاتو چه دفکری و تقایدی برسوال بله بله همیشه بسا شخصیتی که خواهی گلک هجا و پر عالی بکن شاعر نویسکار روزنامه‌گر و اشتراکی که با گلک کم شخصیت کردی بروکراتی که مزن بلند دولت عثمانی بگمان 45 دقیقه نممکنه که هم با آوکی هنگلی با آوکی دتای بحثا بیرمه بحثا توفیق محمود آقای و حمزه آقای مصرف کن ما پروگرامه کی چرچوه کی دنیا پیشافه هیویدارم دیگه چرچوه دا هم بکارن با آوه کی ری کوپک ایشف توفیق کره محمود آقای کره حمزه آقای مصرف و جناب دن پیرامرد به تماشاوان خود بدن العاصم ناویوی و کمگو توفیق کره محمود آقای جی کره حمزه آقای مصرفه جی آیله که ناسکری یه سلیمانی نه اجا از سر او گوتنا مصرف خواهدم دو گوتنا بیشم کاری یعنی با پیروی جبو چه مصرف جراحتی گوتن یعنی او نازناف جراحتی کرن او خزینه دار احمد پاشای میره بابان بوده یعنی میره حدی داوی بابان
Yani bu gotuna ilu ecem bejim Vezir Maliye Ahmet Paşa diye. Ahmet Paşa'yı Daviye baba. Caddu gotu emser Ahmet Paşa bejim. Ahmet Paşa mire heri Daviye baba ne? İşte bu milekti tehli başlandın Ali Osmaniye ve Hüyd ve İstanbul'e Lurna ve Kira Lesat kebe dişe Paris'e Lur tedavi tipe pişratte Devleta Osmani ev dike vali Yemen. Yani Kurtli ve malumatı ki var bu giredayı Bapi Hamza Ağabey محاولنا حوجه بیکن دنیا ناسیم. بله. پیرامید وقتی همو شخصیت کرد، اکو نویسکار، شاعر و عالم، خواندنا خوی دست بکی سلیمانیه دی مدرسه حاجی حسین دا دست بکیه. اجا بریاویان بیجن دو سال 1807 daha dedini. İşte kubiye 6 sali babi daniye medresa Bela Hüseyin de Süleymani. O xwandina xwe kitabı Rezi gura Uşaxê medresi lûr xwandiye. Piştra wek adetek bûye di medreseyê Kurdan da di nav xwendewariya Kurdî da ji welatê din çawa biya dizanin lê nav Kurdan da adetek bûye ku kesekî eger bavê wî gelek melekî baş jî bûye lê tu wextê bi cihekî tinê nemaye nexwendiye. Yani tinê em bêjin li ber destê bavê xwe yan li bajarê xwe da melekî gelek navdeng jî hebû ve li ber dest wî nexwendiye. Geriya ye. Ya tewfîq jî heynî ser wê rêçê meşaye. Piştî ku xwendina xwe medresê hinek pêş da biriye çûye baneyê li Rojhilat. û baneyê Uşaxê medresê gelek binavû deng hebûne. Ez rastî gelek şexsiyetên Kurd û melayê Kurdê hêja rastî jiyanan hatime ku gelek jiwan çûne baneyê xwendine. Piştî çend sal xwendina li baneyê hatiye Helepçeyê. Li Helepçeyê dest xwendina xwe kiriye. Piştra bi pazdehsaliya xwe da dest xwendinê bardaye û dest memûriyetê kiriye. 1882 da bûye katibê Daireya Nüfusê Silêmaniyê. 82 da. بله. Piştra 83 da bûye katibê Emlakê Aîdê Padişah diye Helepçeyê. Piştra 1886 da bûye başkatibê Mehkemeya Şarbajarê. بله. Piştra 1895 da bûye alîkarvanê Müdürê Bajarê yani evî tayinê Kerberayê kirine. Bûye alîkarvanê müdür lê ew neçwe. Hatiye û li ba şexsiyetî Uşaxê gelek binav û deng Şeyh Mustafayê Neqîb ku malbata Şeyxê Qadiriyan e li wir xebitiye û karobarê malî û Şeyx Mustafayê Neqîb birêve biriye. û heta ku çûna xwe İstanbulê û 1898 da ku heyetek ji aliyê Sultan Abdülhamid ve davet İstanbulê tê kirin û ew Şeyx Mustafayê Neqîb ku Şeyx Mustafayê Neqîb jî di nav wî heyetê de ye nêzê 40 kesan heta Uşaxê li ba Şeyx Mustafayê Neqîb kar kiriye. Ece em bi Kurdî bûye avayê. Ece wextê beriya ku biçe İstanbulê li Süleymaniyê wextê ku li Süleymaniyê zewiciye ji qîdeke malbateke Naskirê re zewiciye ji navê wê Xezalxan bûye. Ji wê jinê sê qîzê wî hebûne.
یک جوان یک جوان رحیمه خانمه دو جان امینه خانم سیسیانجی مهیه خانم yani vakti kul Süleymani buya zavudciye se keç Cenab-ı Avuz da Hazarxane çeviyor. Hazar Haysit Not Haştan da Abdülhamid davetname kedişine Şeyh Ahmet ra. Şeyh Ahmet kalki Şeyh Mahmud'a. Yani bab ilmiye. Beli. Ve Şeyh Marufin Yudaiye و باب شیخ سعید kalki Şeyh Mahmud'a. O Saraya Osmani hayattaki mazlum daveti İstanbul'a dike. Ev Şeyh Üzbuk Şeyh Ahmet sıhhatavi ne başlıyor? Dest ne de yapıyor diye. Kurefa Şeyh Said cihada şamiye. Şeyh Said'ci kası çil kesan gerekir o eşrafı başvuru Kürdistan'ı Kurdan ve heyet ve o dışa İstanbul o tevfikçi dinavi heyet da dışa İstanbul. Ve cad du gotinci tabim biser ve bejim. Yani çima yani Saraya Osmanyan demek ki usada ihtiyaç diye ku şahsiyeti var Şeyh Ahmet ku gerek bir hürmet ya tamamen Kürdistan'ı taybetici hocalar başvuru Kürdistan'ı çima davet ediyor. Programa Mela Mahmud'e bazı jilagut tişki ku devlet kirine او مجال ku devlet yapar ku mecbur ve halinde Kürdan dike hem gereken tüm mahsumiyet duvada ne bilir. Mutlaka tiştek bir daha hediye, mutlaka bu yer çevune ihtiyacı var bu Kürdan hebuya belki kendini oha kavmine. Böyle kavmine o hatme çekilir. Güzel, Ravşa Kürdistan'a üydemi ama o çan kurtan acı ben. Ravşa Kürdistan'a üydemi işte, yani Nakşibendi tip işte Seyyedana Şeyh Beydullah Hadar Hasid Haştiyan piçek jar buya. Nakşibendiyya Bakurji avaki usan buya ku ambejin mara arvas yapı ambejin peşte vakimle. Kore Seyyid Sabatullah Şeyh Celalettin devlet Osmanlı ev tuhmet var ki ev Şeyh Beydullah vakti işte şer-i beyazı değil haberi Musa. Tabii kuvve bir ciddi şarla kiliye mümküne sebebi dağılıyata Osmanlı'ya vane hazar haysid ve hafte haştanda yani hafte daha jahar bizani o kuşun yani Nakşibendiyyi bu avaki usan şu an Şeyh Beydullah Yuşak'ı Türk'ün Hicaz kemle Nakşibendiyyi ve piçek şikasiye Yuşak'ı bu خودی هیچ خودی اختار و خودی بنگه دلا فاقدا زیادتر قادری بوده دوید اویده یعنی ام بجن حضار حسیت نوت حیا ام بجن حضار ناصر پشت ناصر جبرید دولت احتیاج دیگه گویا که شیخ احمد و بانگ استانبولی دیگه کایجا چه برام باخدن جبر کو uçakı Kurdan da kefsüler terkebiye, xabat terkebiye. Mala Khanyan li Mısır'ı bizim hazırya derxistar ve Türkiye Kurdistan ekirle. Bizim Mala Selim sürgünü av Şeyh Abdülkadir Kure Şeyh Abdullah sürgünü Belgaryan'a em zanı ku Mala Selim hazar Nahstada Kumalaya kavi azim cemiyeti dağıtı. Yani la Kur'an da keftenek tekeye, xabat tekeye yani. Mesela Rozdame anlattı, mesela siyasi mesele ben bir tişetimde jber ne mümkün ku haya Abdülhamid ku khadi istihbarat ekiderek ferah buya ne mümkün ku haya van faaliyeta jvan xabata tünebe
جبروی خاصیه یک شخصیتی که شیخ احمد بانک استانبول که اگه که چه برابر پروگرام چیه بنا بیکاری. ولی توفیق و حیاتا کو دشتا استانبوله ام حتی وشاخی توفیق ناوی بیرمت منه توفیق محمود آقا. بله. او دشتا حاجه توفيق شي بحياتي راه شي حاجه وقت تشلا حاجه راسي جروبك كردك وباشوت كل حاجتين بلا واندا وفائي شعار وفائي بلا تاريخ ادبيات كردي ديروكا ادبيات كردي دا شاعر درگاه نقشبندیتی شاعر درگاه نهریت ناصر هست خو محاباده و پشتك وحركات سيد الله دشكي أو دشاد السليماني جذبة بله أنا جبت شيء بحث وفايتنا ريدا وفاي شيء شاعر وفاتك لود من دواء شيرين وقصتك جوي حياتي بدرنا لكردستان وتوفيق يعني بيراميد يعني جورا وفاي السعودية نها ناخذ دشولي دا دريدا رحمتي اما دشولي دا جد بشير كاز نزانه جورا الكينها ناخذ جوي لا يعني بله بله يعني بيشتك دائما بين قناخات ديال اف قناخه اول جانا بيراميد ابو كرت ما ورنا اسطنبول بله ام بين اسطنبول هذا قناخات ديال بله بله وقتتن اسطنبول evvela şehredariya İstanbul'da Paşa'ya ki İzzet Paşa Cerrahbey'in tabi vakti ku piramid Şeyh Said Ra و büyük hayatı Ra Şeyh Mustafa ile Kıpra kurduşun gerek kesin bu ambejin devleti de fadi makam falan ve sebep kullanıcı aslında. Vakti piramid için İstanbul'a İzzet Paşa به نامکی شاه ایرانی لی نصرالله bu Farisi Paşa hatiye de piramit bir ka versivayi Farisi bir de tabi piramit verside lere o İzzet Paşa lere ku Farisiyavi Farisi ki yani ku belki hayali şahı Farisi ki sahvaş Farisi ki o Farisi ne ve و دبي قال كيف هاي جراتي دبي هذه على كارات تبكم وعلى كاري دكا أو في توفيق محمود آغا قيد أخذ فاكولتة حقوق اسطنبول إلى شركة درس بخواندنا حقوقتها وفي نابرا دبي أندام مجلس ولاية اسطنبول ve endam meclis İstanbul'cu. An bu ha Kurdişin. Bele. O bele işte ku hazar dahsıt pencanda. Yani çara da hukuk ku xilaf ke dest bu avukatiyet ke. Dest bu avukatiyet ke haya hazar dahsıt nah. فينا برا مالياوي قيزي كل سليماني مانا ناين او نظام طبيعي بات السببية ولور جارك دن الزوجة و زواجي جي دو لايوي تشدبن يك ناوي نجاتا ليجي وداتا ناوي gerek diş servan yani Nüvisan'da gerek hem bugün ev dişti bu emna bazı kim gerek juan piramid jiyan و jine yani rojlama jiyan jine ku em pişta bazı kim dور da o kenavak makale ve sertifikat Nüvisan'da و pişta beraberek Ümit Aşna
dikeve nav van her du rojnamayan û ev tiştê ku heyan hame behs kirin ku ê ji şûn de jî em ê behs bikin gişt pîremîd ew ê danivîsandine di rojnameya jiyan û jinê danivîsandine yani bîranînekî wî wek ku kitêb li serê xwe wek kitêb ku derketibe tune yani mamosta ji xwe qet bêje hemî zanînê min helbestê min di nav tûra min ê cav dabiye bele serê min dabiye ez ê dîdî ji wê derdixim wextê nivîsîne belê bele ece em dixwazin çend gotin li ser zarî wî jî bêjin piştê ku pîremîd 1923 da cezaya jara tê dayîn êdî nikare li Tirkiye bisekine ew jî wekî gelek rewşenbîrên wî şaxê ê başûr ê wekî Mustafa Paşa ya Muştî ê wextê wekî em bêjin Mehmed Emîn Zekî be gelek tê wisan ew jî dişa başûr û cartin her du layê wî û pîreka wî li Stenbol dimînin li Stenbol jî cêwan li Heybelî adayê ye Heybelî adayê Kurçekî de piştê ku pîremîd em aile xilas kir pişta em ê derbasê tişî dimin piştê ku pîremîd çe Süleymaniyê 1923 û 24 ve diye Süleymaniyê ew çav Iraq jî teze dibe dewlet belê Iraq piştî 25 ya belê kurê wî Necat di du car diçe serî carek saxiya bavê xwe da 1923 da diçe serî bavê xwe de carek din wextê ku pîremîd di sala 1905 da wefat dike ji bo çilrojiya çünkü zanî adete ku çil roj bê ku wefat dike ji bo çilrojiya wî dişe Süleymanî bejdarê merasima çilrojiya bavê xwe dike kurê wî wedat jî salên şerê di cîhanê di duyan da ayrıca Necat ekonomist yani ekonomi xwendiye mesleka wî jî ew diye ew jî 1924 dişe rehmetê û du kurê wî hebûne du layê wî navê yekî Atîla bûye yek jî Mihemed bûye hani eger hinek kes hebin bixwazin li ser malbata wan li ser malbata pîremîd li ser malbata tiştekî lêkolînekî bikin û bi rastî ev nav muhim in yani yek Atîla ye û yek jî Mihemed e li ew ê niştecihin li Heybelî adayê lê mixabin ev camerê ku ew Ümit aşna bira Ümit aşna ku wextê malumatê li ser pîremîd di jiyan û jinê de berhev kirine behsa paşna wan nake eger behs kiriya belkî tê rehettir be mirov bikariya wan teqîb bikiriya tiştekî li ser peyda bikiriya lê ez wî qenaetê de me eger hinek camer hebin bixwazin tiştekî li ser neviyên pîremîd bizanin dikadin yani di arşîvan da işte Heybelî adayê cêdin rehet çünkü ketekî naskirî bûye hem walîtî kiriye qaymakam kiriye gelek rehet e mirov malumat ser bereke belê mesela malbatê duya ve kurtî me behs kir piştî wî pîremîd tabii wextê ku li Stenbolê li malbatê Kurdistanê malbatê mezin xanedan mala nêrî Şeyx Abdulkadir ra taybetî mala Bedirxaniya ra mala Cemîl Paşa Zade ra ele peywendî wînê gelek xurt hebûne taybetî bi mala Bedirxaniya ra çünkü bixwe em bêjin ew maqale yan nivîsên ku di jiyanê jinê de belav kirine weşandine di wan de gelek fireh behs kiriye dibêjin ku gelek caran ez diçûm min Emîn Alî Bedirxan me bi hev re şetrenj dilîst gelek kesên ji malbata Bedirxaniyan dike dibe ku tiştê ji sirginê vegeriyan dostîniya me gelek bara em wextê hani teşwîkê mesaiya min û gelek
وارا بودیدتر معلومات اکدن کو ام جاردن امید آشنا کو جان جینه درخصیه جبون مگلک معلومات که اوه یعنی پازه دبی کو ما 1970 دا امین علی بدرخان و سید عبدالقادر و شیخ نیلی و بالا جمیل پاشا داده ما به همراه بدزی که تعاون ترقی جمعیتی داریم بله تشکیلات نهینیه دراستی یعنی حتی هم بخواه از چیزی اگه قدر مزوانه وابق به مرخ بکن نه کلی نرم و دیرو نه ده مرقات و مرقات دیروها خواه يعني ما حتى تصحنا كبكو كنت تعاون ترقي جمعيتي حضار ناصر حرفان دا بدزيها كذا يعني إلى تبي بشتكو مشروطيات هات إعلان كرن حضار ناصر حشتا دا مجي إيدي كنت تعاون دا ترقي جمعيتي بأول بأشكال إيدي طبعا ما كانوا نافرهية أوي نافرهية كمال مقالة ما كانوا يعني نقطة كو إلغال هاتية دا مزادي بشراك مشروطيات وقت هاتية إدان كرن بنا لغال براسي معلوماتك يوه معلوماتك تازه بجا داردن بحث کرد به یو وقت لگورا قانونان اگر مرو جمعیت یا کملک یا تشتک صافه کلویا مجبور بو کسی که بیا خودیوی یعنی که حقوق ناس بیا شبو که از بناف کسی دامزرینرین که ترقی تعاون جمعیتی دا ایکو حقوق ناس از بوم خودیوی هم خودیوی هم برابری هم نویسکاری روانا کوورک جدت خستن بله بنابه عین کومله تعاون و ترقی gazetesi بله خستن خاصی ادوانم نه هجمار جدت کتره و شو سالک belki سالکی devam نکیده جالی اتحاد ترقی یا نه هاتیه گرفتیم بله پیشتیوی جانا پیرامید آقومه گود یا بروقرات بروقراسی دست بید هزار نهصد نهان دا دبا قایمقام بله و قایمقام جولمیرگی الدخوی کلی شاخی صافیا جولمیرگی قایمقام دیه ev معلومات ki rastla. Sancak diye yani. Yani ev kaymakam değil yani bitti şimdi mesela. Bele. Yani o hemen zaman haya hazan nasıl sürükmeyiz vakti ben sürükmeyiz sürüşler vakti kanunlar idari Türkiye derken yani o kaymakamı bu şabu ne öyle. O hazan nasıl da dibe kaymakamı Karabursa'yı. بله Karabursa nizanı ne olacak dedesi. Ne? Hazar nasıl bazı hada dibe kaymakamı balayı. Bele. Hazar nasıl şazda hada dibe kaymakamı Beytü Şebabı. Bele. Hazar nasıl hevde handa dibe kaymakamı Gümüşköy'ü. Bele. O hazar hevde ma Nisan 1918'da dibe mutasarrifi Amasya'yı. Yani vali Amasya. Ben, Amasya. Bicam nokta kelibir hem xazım je darbaz nebim. Vakti ku kaymakamı Beytü Şebabı'ya mesela zaman da epeyten git keşi. Dokye ku hem yani belki bak ahlaka ki bak adeta kemaya hatta em ne kemletten ki yani seri ne serime em
قیمت هنک تشتامو زانم اجا دبیجه بخواه جاردن جیان یان جینه در نویسانده دبی وقتی از به شواب قایمقام بوم مج استانبول را نامه نویساندم yani İstanbul Rajikira ama. Valla ne yapacağız? Dediğimi kumele ra nivîsandiye. Beli kumele ra nivîsandiye. Tani cemiyetiye ben bizim evvela kumele tutmayacağım. O ihbara madı çünkü Jila İstanbul'da makaleyi ku derketine emin nabi van bejim emin karım kendine nabi belki firhayavi Halil Hayali ra name şahane. Yani birisi bir Kürt kardeşim falan Nabi makale bana ihtimanen bakın belki buraya zaniye ku Halil Hayali jilser alfabe o liser zaman rutsiyostan Karevi liser wibiye beli. Ben ihtimanen bakın belki Halil Hayali ra yani bu ku nezikatiyet gibi gerek nezik bu evi rahdi bana bedelkhaniye ra احتمالا belki peşniyar mara bedelkhaniye ra kidiye peşniyar avi heve ve em gereke bu zamanı Kürdi tiştekil kin. Hem gereke her deri Kürdistan'ı kesi ku bu zaman müjülün kesi ku liser zaman xabatı van hene binin o komiteki avabikin برا ام قومته جبو زمانکی کو ام همیشه فهم کن جبو الفابتی جبو ام بجیم فرهنگ بله انا خبات اکثر چیه بده sadece mukabel de kesi evlek yani kesi yedek ve fana damın o peşyar bir havay ma yani peşyar. Bale basa ferhanget ke basa standart bizekirne zamaniyet ke bale. Ülke vakti ku İstanbul'e netni ku em bejin Kürt Taavun Cemiyeti Kürt Taavun Cemiyeti de gerek kuvar rozname o tişidin da kartiye. Ve şu an kuvara resimli kitap kuvara ki او خودی امتیاز دیه و اول روزنامه Kürt Taavun Terakki Cemiyeti de şu an evli derketine Faik Sabri ra rozname musavvar muhit yani derketi kuvara jine da gele şehir nüvis vargere ünhene روزنامه شمسی یا تهرانه و بنابه شمسی روزنامه تهران دکتیه شعر کردی فارسی جواراشانیه شمسیانی روز نه بیم؟ مگو شمسیانی روز بله در روزنامه اختام و حریت دا جاردن نویسوی درکتنه کورا اشتحاد یا کو عبدالله جودت درخصیه دور با جاردن gerek gerek دوی da zam nivîsandiye yani ama bize 8 sal jara nivîsandiye bele maqale yani bele مگو دوی کوvari da zam nivîsandiye ama bele o yani em tabi Firahi kemen em yukarı gider kemen em korki yani kuvara jine da em basa öyle kuvara jine da ka çağ kuvara jina İstanbul yani çend navan nüvisan diye navi Süleymaniyeli Tevfik makale derketine navi Süleymaniyeli Mahmud Necat yani Mahmud navi babı üye Necat navi kuri üye ben navi babı hakure xwa ve karaniye bele Kadın Süleymaniyeli Mim Necat Tevfik dünya veriyor. Tevfik pevakiriye bele Kadın binavi Mim Süleymaniyeli Vedat. İca binavi kure xwa küçük karaniye.
و ناوك دي قرانيا إسماعيل وداد وصدقيق وداد belki navi Kore'ye navi Düzcan İsmail ve Musa. Bedün navi biye belli. Evet. Yani visi ejine de em çend haban yani çend avan em tıkadın avacı yoktum. De hecmara yeki ajini de Ebeliya em bir kemana makalevi em şekilde tıkadın bejim. Nivisi tevfik yani piramir pranik Türkiye. احتمالا مظن يعني يجوك زيادة بيفهم كرن يعني الصوراني زيادة ما يفهم كرن وكرماجي جي باكي سريتين هذا ناقصية بتركيبي بصالية هاي مرة يكي آجيني دا مقالة كونوي صالية Kürtler uykuda değil. Yani Kürt ne de habedanın. Para yeki ajini da makalayı kuderketiye. Hecmara düdyan da jin mecmuası vasıtasıyla Kürdiye bütünlüğü kardeşime. Yani bu vasıta kuvara jinera buraya koy bütünlüğü ra. أنا ما أظن أز ستخمين كلكم أوي خليل خيالية. بريا كوارا جلي راود. إجا هجمارا دجان داودتي. وجاردن هجمارا چاران دا بعين كسرة نامه جاردن عين سرنام. بله. عين وهجمارا بينجان دا شعر كاروان خم. شعر خوی کاروان خم طرف کردیه هجمارا ششا دا چامکه yani şiir nali şiir nali uvargaran diye Türkiye yani şiir naliya meşhur hedbe kurbanı toz regatem yani az kurbana toz regatem şiir nali meşhur heye bu uvargaran diye Türkiye de hecmara şeşan a jine da terk etiye. Cardın je biraderi bütisi ra cardın da beşan diye de hecmara haftan da cardın devama namevi kubere beşan diye de hecmara haftan da jiname terk etiye. O de hecmara haftan da makale kürede terk etiye. Buna ve edebiyat-ı Kürdiye'den bazı numuneler. Yani edebiyat-ı Kürdi henek numune. Yani haftada. O hecmara haçtan da mukabil üçakici nefeşi kime diye cardın o nefeşi üçakici hediye hacı kuhaya de Kürt ve Türk Birliği. Kürt ve Türk Birliği buna ve yani yekittiğe Kürt Türkan makale veşan diye hecmara haçtanda. Ve hecmara nehanda bu ser zaman yani Kürtçe lisanımız yani lisanı Kürdi makale erkekye. O hecmara dehanda liser Mevlana Halit. Mevlana Halit Pizan'ın ne ku aşireta Cafana قبيلة مكايلية جرى أول كوا هندستاني شيخ عبد الله الدهلي إجادة نقشبندية وجدتي آنية لكردستان النقشبندية شاخ خالدي كو وبنفسي أوا وبدهان خليفة يهبنا الدار مشاسة على سيدي كرد بنا سي حبيبي جملة الدنبنا yani neyse hem filahlı karısı mücadele kendine kondursa tekrar. Mücadele hecmara danzahanda makadaki üyedim terkette buna ve Kürtlerde vehbi zeka yani zeka vehbi Kur'dan bahsa zekavata bahsa jilekti Kur'dan tedavi edildim. Hecmara pazdahanda o kadın namek bir derketiye.
Evvela em konağa sisyan rasim eva yani konağa kuydu darbazı evi yani darbazı başvur biye ulur em bejin jine da xabitiye u biye mesulü jiyanı u em bejin jiyan çawan guhaviye biye jin u ew tangasî ku kêşaye ku em bêjin çend caran mala wî mala xwe ew kiriye em îpotek kiriye ji bo pereyê kaxizê rûznameyê em bikevne nav firehiyê wî bi rastî em jê dernayê zanî tu zanî maya 4 deqê me eger dixwazî em viya li vir bihêlin bihêle evekî din em ew nekin yani em bêjin ez dixwazim li ser nivîsê tu li serek tu em fire bisekinin hinek behsa neveroka wan bikin hestê wî bikin helwestê wî bikin Bele em ê qonaxa sisyan ya ku yedî derbazê ew ê dibe em ê bihêle ew ê bihêle programekî din lê yek du tiştene belkî gav de ez dixwazim fermûn kerem ke 4-5 deqê me behsa bikim yek ji wan cartin di jiyan jînê de nivîsandiye dibe wextê kurê min ve Necat çêbû Mehmed Telmîz Zekîbet hat mal şehrek nivîsandibû yani şehra ku em bêjin ji min re bêjin çavê te rehen û kurek te çêdiye û piştê şerê xwe got mijara ew kir got Emîn dev ji şerê berde tu neê şerê yî lê tu dîroknivîsî ihtiyaca me Kurdan pêwîstiya me Kurdan Pikekî sirk li şerê dinêr tabii xwecî şahane yani em bizanim ka çawan dibe tu dîroknivîsî tu dîrokzanî û ihtiyaca Kurdan a hêdî zêde bi zanîna dîroka xwe ye mesela dîrokê tu dimeşîne tu xwe tevlî ew ê neke tevlî şehran neke em ewekî waya ku ez dixwazim behs bikim yan meselekî din heye ku ez wî sê deqê de dixwazim behs bikim dibêje wextê İttihat Terakî yani salê 1917 falan gotinên bi wisa derxin dibe ji xortan çeteyan danîbûn û me jî kurê min Necat û Ezîz ya Mulkî kurê Mustafa Paşa ya Mulkî ye ew jî ji Kurdan grûbek çêkiribûn ji xortan tabii ûçaxê Necat em bêjin 15 sal ye gora em bêjin 1950 de koçêbiye û ew jî grûbek çêdikin li hemberê ew xortên İttihat Terakîyan çû destê wan da hûn zincîrê wan pişta wekî salê me hefteyan milewênerî û her rûj wan re şer dikirin û bu serokê wan jî Ezîz ya Mulkî û Necatê kurê min bûn û yani behsa tiştekî wiha jî ji bo ku em bêjin tarîxek em temaşevanê xwe re bide nezanîn hedisekî wiha jî derbarî bêguman ez beriya ku program bixebin ez hêvîdarim çi hêviyê dîm ku hinek bikevne nav kuvara jiyan û jînê ew maqalê ku pîremêrd ew nivîsên ku pîremêrd li ser jiyana xwe nivîsandine perçe ne ewan tev wek kitêbek berhev bikin û wek kitêbek serbixwe bê weşandin ku mirov baştir bikare jê îstîfade bike mesela gelek tiştene em bêjin min ew biraderê ku ev kitêbê ku amade kiriye ser Ümit Aşina du cilt xebat ser pîremêd kiriye min ev her du cilt jî hem transkrîpteya şêrên pîremêd hemî çêkirine hem jî wergera wan a kurmancî hem wergera şêran jî hem jî ew qasî 100 û pelek û
سجیان و سر اوات پیرامیر کو برهف کرده من کرمانجان آماده کردیه آنها لبا و شاخانه کرده بیدارم دست بکا مها بهاره ده یعنی چی خلاصیا مها بهاره و بچه بر دست کرمانجی آخوان ام لبر جانان بحثا خبات خواه فلان دکتیم و از پیجی و ها مجاردن بحثا شرفنامه ملا محمود کرد روجادن اثر اسپرابون من میاخان نری من نری جامعه که مران ویسان داد به آب به مرامتا نری و کیفاش کن و ام آمدن از برین رکنم و ام من قرص زمان کردی و دیگه چند سال از قرص زمان وقتیم از خازن شرفنامه ملا محمود چاپ کن ولا هم عین ثانیه دا هر تشوا حاضر بود من پیش گفتنش می‌بود که 18 سال حاضر بود به عمل دقیقه بجای راشان و صادقیه که بیشتر مراشان یعنی تی وارد بکه در فایده‌ای هست. بله او خورتا ناوی جوان تنگازره لبرلینه نوی اواد 15 سال درس کردی ده کرمانجی در رسمی ده و دوباره ادبیات داد دوباره او که داشی هشیاره و هر وها موزیک آجید که جمن خواست او بماته قرصا زمان کرد زمان کردی و امجد شکل مقدس هست و هر کس مثلا زمان دا تشکیل ده نرو 4 کلمه یه کردی خلاص که خدمت کی بله بله ایجا ایمایل جناب تجمع خواست میشی کن به ورداوی دا مداعش برکو از اون ناز بکن سرین نره ایجا امی اصلا بکن امی پروگرام امی لور بقدینن بله امی لور بقدینن و هر وقت برنامه پیرامید دکووارا گلاویج داشی گلکی درکتیه لیکولینت کاری جویجی در بخن بچه جویجی ببینن به طبیعت لیکولینری می باکوری که حیوان جیتنه بله ما مستعمالات آوا امی چاره دل برنامه بشد دیا دا پیرامید ایدی زیده خبر دن بحثاویجی بکن که بینری ما باشتر تی بکن باشتر ناز بکن مالات آوا گلکی سپاس سپاس که مالا آوا دسته و از نزانم که پرسمر سنه کس جمعه تشتکی ننویسن از باور نکم پرسه بلکه دیتا بکنه باکور ناماکم شما دیتا نکارم بپرسه بو اولا که بینک پیجی اصلا چند برای هر تلفن کن بگو بکی رو جا شرچن به پروگرام اکسن پیرامید تا یا گو پیرامید که بگو خودی روی تراش نکره والله حتی ایوارج 50 سال هواتی خواست حلال نکرد ایجا حتی ایوار بیت کردید بیجا مقابل حال ما هواه بله مالات آوا جاره کدن حتی برنامه کدن اما دیسه هف ببینن پرسیتنه نه بله بینرین چارکل مدیا ایروجی هاتن داویا برنامه خواه برنامه ما براستی لسر زانه کی هجایه کی ادبناسه کی هلبستوانه کی و هر وهاد گلک ورادا کردایتیه کی که باش کریه پیرامید ما حتی ورا افقصا کاری دناب برنامه خدا آگاه داریا بدنوا و ام هیوید کن و سودکی رجی ورگرت به و دیسا ام برنامه کی دنه دا بشاد دیا جاردن جبو بشاد دیا بوار رابن جنها بمینن دخیر و خوشیه دا و امزانه که ساله کی نو لپیشیا مایه اف ساله های قریش ساله های نخوش ساله های ایش و علم ام هیوید کن بچه و ایدی پاشوانه و ام هیوید کن دیسا سالا نودا گلمه و گلی جهانه و گلمه تا گلی کردستانه ده هواک آزادی و جیانه کی خوش دا درباز بکن سر سالا و جنها و پیروز به امی حتی برنامه کی دن بمینند خیر و خوشیه دا